mwana mkala ndati kozama usedzulusa apa zwavhuḓi zwavhuḓi risongotenda uri ri tshile ri kha 48 floor ndi khou amba u tshila ni tshi ṱongela vhathu ni songo ṱongela vhathu vho ni dumisaho bona kamba fano ndi Razoman mimbo areka Tshivenḓa mwana mkala ndi kha Net TV ndi ngona mkala TV ya NEH nṋe ndi i vhea phanḓa ngori hafha hune nda vha hone ndo vha hone nga NEH. Zwana musi ndi tshi khou vhona ina Alicia ene muṋe kana muthu muṅwe wa tshiimiswa tshinoni kha musi ri mbo ḓi pfha nga ene muṋe wita ndi hone ri nṋe ndi hone nṋe nga dzina ndi Andrew nṋe nga dzina ndi Alicia. Alicia ndi nnyi? Alicia ndi ene founder ya Alicia Skin Solution Aesthetics. Ano ri shuma u nakisa vhathu lukanda ri nakisa mivhili ya vhathu na musi muthu a khou ṱoḓa u tshentsha shape ri a tshentsha shape ya muvhili wawe. Kha vhaimbi vhoṱhe kha vhoramabindu vhoṱhe vhane vha khou ṱoḓa u itelwa dzi poster hayi kha vha pfhe vho ṱanganedzwa kha NEH TV yo hula nga maanḓa. Wenga muyamina famba uyaka Peketa vuya mina na kuranza ensati wa mina famba uyaka yena peketa vuya mina na kuranza TV ya NEH vha wana tshumelo iṅwe na iṅwe nga mutengo uno khou farea. Tshara lo rumiwa kho ḓi pfulufhedzea ndo rumiwa ndi khou rumiwa kha vhahatuli vha etshe tshikwada tsha muṱaṱisano a ḓo mfarela Tshivenḓa tshanga tshi khou tou kona lini mara ndo tou vhudziwa uri namusi ni ambe Tshivenḓa zwino vhathu vha ḓo nkonḓelela ndi ḓo ṱoḓa u amba Tshivenḓa namusi ni ndi a tshi funa. Vhone kha vha to dzhena kha TikTok vha ṅwale NEH i ḓo vha isa kha NEH. kwabakome NEH TV akhana bafuna dzi tevhelaho 072 366 8676 abanga disoli.